Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para sahabat-sahabat, wabil khusus para pengurus MWC NU Kecamatan Talulimpoe dan Rois Suriah PCN MWC NU dan seluruh jajaran pengurus lembaga dan badan otonom. Sini juga di tengah-tengah kita lagi hadir Kanda Ahmad Solihin Halim. Alhamdulillah, terima kasih Kanda hadir membersamai sahabat-sahabat di malam hari ini. Dan seluruh hadirin wal hadirat, sini hadir ibu-ibu muslimat, wabil khusus Ketua Muslimat NU Kabupaten Sidrap, Ketua Fatayat NU juga hadir. Alhamdulillah, dan seluruh jajaran pengurus. Terima kasih untuk semua sahabat yang sempat hadir dan seluruh jamaah. Saya diminta memberikan Mu'izatul Hasanah. Tadi minta untuk penguatan situngan nama kui. Ia keadaan maku kowe situnganna pernah terjadi 400 tahun yang lalu. Jadi engka golongan makokoe menganggap dirinya sebagai tajdid, mukba di tengah-tengah masyarakat yang kemudian melontarkan istilah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi magampat turuntuk makokoe engkau stasma bicara maka dah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yaitu di NU denang kanisalai korang isi bahat desa. Jadi rewa tau pura bitu mak de. Kita NU tidak pernah kemana-mana, selalu menggunakan Al-Quran dan hadis. Cuma memulai bingung masyarakat nasabah ia rona hadapi masyarakat awam. Namustas evita megato mamula bingung. Narima kona naro parallu ki lau palebangan 2-3 masalah ia angkai mencaji masalah diperdebatkan makokoe kaitannya dengan paham di Ahlus Sunnah wal Jamaah dia. Nomor siddi ya ko angka pacara memakada kita kembali kepada Al-Quran dan hadis itu tidak salah. Tapi ia ko alena barani tafsire ki korang ngisi bahat desa jolok-jolok. Tau lengkap moga ala napak disengenna na barani tafsir kami korang ngisi bahat desa. Makuye. Angka tau pandrita masaworo yang kalingasan naro. Imam Bukhari, Imam Muslim, iris semanang apa ayat nang kau stas biasa maka ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ia tahu pandrita pahat desa asana, tahu mapasi puluhat desa. Yolo na yero angka tahu pandrita yasang Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Tasyafi dan Ahmad bin Hanbal. Iya Abu Hanifah okui irak jaji tau ngarua pulo na hijrah berarti 70 tahun matena nabista napa jaji Abu Hanifah 70 tahun karena tahun 80 hijrah. Imam Malik lahir kemudian tahun 93 hijrah. Nah jaji tapi okui Madinah jaji onron nasisan nabita maka bekai selengi. Imam Syafi'i lahir tahun 150 hijrah. Ekin ruijaji okotosi Gaza
Palestina. Kemudian angka tau pandrita ya sang Ahmad bin Hambal. Iya nai mondri. Tau pandrita mondri nih. Jadi Imam Abu Hanifah tu jolo, nappa Imam Malik, nappa Imam Tasyafi, nappa Imam Ahmad bin Hambal. Iya Imam Abu Hanifah dena siruntuk si Imam Tasyafi. Apa pas tahun jajangan na Imam Tasyafi nama teangan Abu Hanifah. Paham ya? Jadi ya ro Abu Hanifah ia tahu nama teangan, ia toro tahu na jajangan Imam Tasyafi. Jadi dia nasi runtuk. Tapi mancaji muri Imam Tasyafi oko Abu Hanifah nasaba okui muri na mak guru. Angka muri na Abu Hanifah yasang Abu Yusuf. Iya naro Abu Yusuf anak guru natungan na Abu Hanifah ni semana pendapat na Abu Hanifah. Okui ro mak guru Imam Tasyafi. Ya na tu ampai Imam Tasyafi dua guru na mak guru oko Abu Yusuf murid na Abu Hanifah di Irak, kemudian mak guru oko Imam Malik. Yana tu nangka kaulun kadim angka kaulun jadid. Makada magi jero Imam Tasyafi denang kana pake makada hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari. Abu Hanifah dia tahu nang kana kada ko pipikin Abu Hanifah makadami itu di Masailul Arba apa mashab Imam makadami itu di NU ko macarama ki menurut Imam Tasyafi. Kenapa tidak kembali ke hadis? Sahih Bukhari Muslim. Makui 150 tahun, okay, 150 tahun jajinna Imam Abu Hanifah nappa jaji Imam Bukhari. Tahun 100, tahun 202 na lahir Imam Muslim. Imam Bukhari tahun 190-an. Nah tahun 20 na hijrah na jaji Imam Abu Hanifah. Jadi iya tu Imam Muslim si Imam Bukhari imondri 200 menitahun. Berarti si ratu asera puluh na 2 tahun matena na bitta napa jaji Imam Bukhari. Imam Muslim. Maka damagi Imam Bukhari Imam Muslim dena pake dega pikina dega dena ciji mujtahid. Dega maka da mashab Imam Bukhari. Maka kami disahihkan nasabak pikinna Imam Bukhari si Imam Muslim mengikuti pikinya Imam Syafi'i. Makanya Imam Bukhari Muslim bermashab Syafi'i. Tapi makana menalena runtuh hadis pada akali barakanna. Iya ro Imam Muslim si Imam Bukhari apoteker. Iya Imam Syafi'i doktor. Tahu ya? Jadi ya ro apoteker naruntu mi Pak Burai tapi deni sangi makna pekko carana iraci nawat din na sambuh kata malasay iya Imam Tasyafi alena raci agama karena dia meraci memahami agama dengan berbagai macam dalil itanai Abu Hanifah maka da siaga hak desa na kuasai tahu napa wat di pasu patwa maka da Abu Hanifah 500 pasak buhat desa na kuasai tahu napa pasu pendapat. Ya kode nagan 500 sabu hadis sabu kuasai ajem pasu pendapat. Siaga hadis na sahihkan oko kita na Imam Bukhari pitu sabumi. Imam Muslim asera sabunna. Jadi pasti di kita na Imam Bukhari sebagai Imam Muslim berarti siratu mi'anna sabu na 500 pasabu hadis na pawa di mapat watawe. Jadi namo Imam Bukhari sebagai Imam Muslim ipasipulu kita na deto penawa di pasu pendapat. Iya na tu ampai tau pandrita rioloy o komanang Imam Tasyafi mak denge pendapat pikinna nasabak 500 sabu hadis na kuasai na pala tau pakorangnya. Angka bo na Imam Malik arwa sabu na hadis na kita al-Muwatta Malik na baca Imam Tasyafi asera aso na baca na pala 40 tau noki Imam Malik de na pala. On rocana ya Imam Tasyafi. Kung kataw makadaniga yero Imam Tasyafi parewa bawan nilo ko nabita taw sigilingan na utak na ito nasa guruta. Apa taw deba jam dati pak disangan na mega bicaran. Iya na makukuha mega. Iya ti ampai pendapat aku Pak Bu. Lo ko dami man ni. Maka dia ko macara maka tu menurut Imam Tasyafi, menurut guru Ki Haji Abdul Rahman Ambodale. Apa aku menamiro malah pendapat? Menurut guru Ki Haji Abdul Muin Yusuf, menurut guru Kali Belawa. Maka dai magi na iya miro ya curi made tak kada menurut iya maka daka magampang iya ko menurut Imam Tasyafi nok ko mate surimon ritanay ka maka mana pendapat mo pa maka Imam Tasyafi mo tanay alena makada
Selesai na iya. Yo po ko makadaka manuru iya kada onro ko jolo. Naitanay ko kenro ko mala dasar. Makadawa iya mi atu nawanaway kada iya nasolanya gamay. Nasaba iya tu agamay ang kapunna niga puang Allah Ta'ala si bawa nabita. Selain puang Allah Ta'ala si bawa nabita ang kapawarisna al ulama warasatul anbiya. Kaya sang ulama, ya sangi ulama ang kestandarna. Na pala korangnya ni setopa betul nih. Tahu ilmu ulumul Quran. Kemudian tahu bahasa Arab. Kemudian hafal minimal 500.000 hadis Nabi. Kemudian fikih si bawa usul fikih. Ni setopa ilmu balaga dan ma'ani. Ya kona kuasa ini ya ro. Napa hadis dan ulumul hadis. Jadi aserapat disangan na kuasai tahu napa wak dipasu pendapat. Ia kodot toro purana sikolang napa wak ding maka da iya lasana aku pak buran. Ia ko apoteker mi da wak di pak buran mina pasa dia. Makko mati tu idi pada ilau nanya tu pak pada mak lau na gasana jero. Ia koki warkop pangantara minumam mak. Itu. Jadi ya kode na makanja ia rote te tapasange aja ne ata cairi paki buana. Itu makiro. Jadi ia tu stase pangantara mi hutaba asanna penyampai tanya ulama. Ia ko ulama dia yang meramu agama. Yang harus pahami betul ilmunya. Ia ko hutaba pacarama mi. Biasa na pau nabita ya'ti bi akhir zamani min ummati. Matu ko capak na atutungan na umakku mega mu bapak bicara tapi makura tau pandrita. Iya nama ko makai kan. Kana pacarama. Pacarama mana? Tapi mapangewale tau Pak magai tanya ulama. Ya naro. Jadi iya sahabat-sahabatku pole NU tasangi maka dia tiak macarama dia tu gaga pendapatku na kota naik kata maka da maga manuri ustaz kada jolo-jolo iya ko iya iya mi upake selesai persoalan apa deuli tanangi matu ke suremon ri maka da macigau to iya maki buah pendapat namo na pala na si ratu hades ade to iya na make ka makoko ci dini hades na pala kullu muda satu nabi wa kullu bidatin dalala wa kullu dalalati pinar salamanang iya na patama manang iya ro sinin na gagay kula muhda satu nama nang. Ya sinang kay jamaah muhda satu na. Makadaka iya ro Yahudi nasa permetola la salangi na laga. Iya oko Irak denule malagay salangi na rekutan niya sunni si bawa siya ibanturkan. Nasaba berimbangi jumalana. Iya na tu Irak nalagay gara-gara iya ro. Iya ko Iran denule nasaba Dena mo na masang Sia. Ito, nasaba din uli, garui. Iya ko Indonesia, Sia melo na balu, dena laku. Sunni, maega. Epek ko carana. Napata may bid'ah. Nasaba iya ro bid'ah. Tanya hukum. Iya ko makadete bid'ah, pasti capak na neraka. Magi na to loko bid'ah. Ito, rewa loko limewe. Haram, wajib, makruh, mubah, sunnah. Rewa kira loko aja nentare walau ko bid'ah jolo apa ya bid'ah parangka mi tanya hukum ta coba gare walau ko di ustaz pole enu aja entulino ripake rom kula mudah satu nabi dah apa capak nih itu tetap neraka ta coba nih gare umakade wa bidah berarti tetap neraka ya masa tahlilan nangga bidah la ilaha illallah baca kapere ite 10 tahun na baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tami salam. Manang kaya matoro la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah baca na to tama neraka. Namun kira. Tapi makome mangiwit Indonesia maka camaki buat istilah. Cede kasih istilah na si pulung ite baca la ilaha illallah na tahlila. Ento si pulung ite mak baca yasin maka dia yasinang. Di mana gagah desa nero? Kagah desa nama yasinang. De gagah ya ko mak baca yasin angka. Ya ko yasinan de gagah. Si pulung ite minu kopi maka de ngopi. Ya ko si pulung minu teh maka de ngeteh. May gamit to istilahna si pulung ite siya dampa-dampa nga majama ko pure malepat natалeng istilah halal bihalal. Si halalakan
Dia ro gaga basara tapi dia na pole arak tadai ni gare arak kadaga ya sahala bihal tan mangang. Anda disengi apa basara na samajina ka basara do bolo. Halal bihalal jadi lelemet itu Indonesia ya. De to tu gaga kampo pa ang kamudi na kecuali Indonesia. De gaga oh Malaysia de na mudi, Amerika de gamudi, Indonesia to mi ha. Pak magalak mi tijokah. Siapa nih gare? Dia itu gaga. Jadi Indonesia nama kohe. Jadi iya na budaya, na agama ilalanna, na tak buku. Iya tau pandita riolot patami salangyo ke Indonesia abad ke-6 Hijriah, abad ke-7, iya na ro patami salangnya, gelombang pertama, Sulawesi Selatan na termasuk di sana, kampung di Asia Tenggara yang pertama diislamkan. Iya na tu ampai di tau matota matandre tu pahanna tapi mampasi garu-garu mo pa. Matandre pahanna tapi mampasi garu-garu. Oh ya tu kuita naiwi maka kanja kataniangan na. Si kiri na makanja tapi madari mampasi garu-garu mo pa. Tapi iya rosalang me matama si garui budaya tidak lepas. Na buku yang kana tu yasang islamisasi adat ipasalang ada maka dai ito matot tariolo macera ang kay ito pandrita na sili syukuran. Ito yung gari, macera bola. Syukuran pindah rumah, macera watang. Natulay maka na syukuran 7 bulanan. Ito yung gari. Ito, jadi makoto, dito gaga. Napa ni sininna gaga, napakalulok kumanang ipak dongang. Yato na to ampay, namobe pa na mancaji pak dongang to. Ito yung gari, barongko. Dari kata barokah, suwala dari kata salawat, dengar, pasol lilirap di kawanhar. Itu katiri sala, al katiri sala, al katiri mindin, maknaki katiri mandi. Dengar, jadi makanya itu pandita, iro agagai di oko sidrap termasuk wajo, termasuk Kalimantan termasuk Sumatera tanya tahu biasa pasal lagi apa namanya mato nabita. Nih, itu dari Yaman, dari Lembasiat, dari Hadramaut. Itu dari Pam Al-Katiri. Yan itu ampai tamu ke Indonesia, tamu Sulawesi Selatan, Makalu. Iya mitu idi apa na wirim-piringi, oleh India, lepangyo ko Bali, matarulo Pattaya. Yan itu ampai Hindu tak gatangnya tu Hindu. Ang Makalu tama Kalimantan, nalay Tanggarong. Yan itu ampai Rajana kute Hindu ampak. Yawana yaro napay na tamay ogi napasalang napa na pubay ni makanja metogi itu kulay sompa apa cacana caca timu caca polopeng caca bangkung caca kalaming yan natunah kada ujung pena ujung lidah ujung kalamin dengan ujung badik baga betongan na ya ko ujung pena berarti jago maroki tau pandrita. Ya kutannya tahu pandrita lo sompa berarti ujung lidah. Itu jago mak bicara. Pandreda ang ke kampung Nokulisa. Pandreda jago mak bicara tuh. Kemudian ujung badik. Masak gak? Jadi ya kode mu maca ternyata kau tahu pandrita dia tuh jago mak bicara batasi sako. Ya mu batamo nangka ka kau tahu Nah, ya macam tahu gak sisang. Ya na tuh ampai ogi rata-rata di luar itu kumanang wiritasi itaro. Apa iya ro balandai biasa ko marapati tasi enola. Natapat dupay wi ogi nataw din andray bangku. Jadi ya kometiri taro akado kono ti ko lay jambu jolo lapap ya ko tu dapat tama taw ko to ni ro ampai di tama ni wette di seko ni ro. Itambay mo chede. Makuye. Jadi ya naro ampai ogi ya naro na taluero ujung yang keempat ujung kalamin. De mu masak enggak? De to mu macah. De to na makanja tepak mu, de to mu beta aga na punai ujung kalamin. Cari bangsawan kau nikahi supaya bisa menjadi raja. Makanya Raja Kute itu diganti namanya menjadi Tenggarong. Tenggarong itu istilah dari Tanggana Arungi. Bicara gini. Nah, ini makanya saya sudah ziarah itu makamnya itu keliling sampai
tunggang palanggang itu Sayyid Hashim, kemudian naik ke Janggo Kawat. Wah ini mah kadaka wah punggawa memang. Jadi ini sebenarnya yang penting kita tahu, maka dia rui di selangnya kue ede na salah melo mi patuju kong ke masalah. Apa mega mo pa ya rotomatot tariolo masalah salah je pahanna. Situngan na deje na pahanna misalah salah. Dek to na lesse. Walengi contoh. Iya tu tomatot tariolo maka tu kan jak pahanna mula balu. Woi, ya nasa ko toma balu na pamula balu aja mo balancero di taroy iyo pwede itaroy rakko otay na paya silakan padahal nasuro mi mas sumbangan ni apa nanigi-nigi tau mak balu ala pangalipam mulan na napanasidakan maka ito pandrita pa hikmah dena bangkaro itu balu-balu na apa bu dale pamulan na mimato tapanalingi po ng Allah Ta'ala. Iyo po, hindi irak ko otay na paya silakan. Ito salah-salahnya. Cucok mato je, nasa itaro, alin na mitaroy. Sini. Yang kedua, angka tu pitu-pitu. Atau biasa di ibu to, kapitu-pitu. Yan na panat pitu na siton rataw talo nasa. Wahai, indo duy na iya. Nasa nang kamu ya di kude nasa laika dui mana sani tapi ya kotomelo mak guru hikmahnya iya tu nomor pitu tanyame tu nomor sambarang magai iya ko matau apa ite kapiti macane masa ite kapitu to lalan na si minggu pitu ngasoto ya ko masampajang ite na suju pitu to tu magesa 2 5 2 tu 2 aja diulu ya jumlah na raka na sampajang 10 pitu engka to pitu lalan na langi pitu susu tanay pitu lapi. Demeto na sambarang iya nomor pitu suratul Fatihah pitu to aya makoli. De na sambarang. Pilihan ni mato. Napan itu pitumpulang umuro na nana ku itampu isura sukurannya. Pitu ngaso yajina kay mana pitu? Mana tanya 5. Telu. Naganjil mato. Ya kode mo sampa tambay pitu. Mana ka pitu siya? Ko berarti 10 na pa. Ya kode mo pung sampa tambay si pitu berarti 20 na sidi. Pitu tahun umuro na suri mas sampaja. Mana tanya 5 tahun. Mana pitu itepu. Pitu tahun tu umuro na suri mas sekolah. Taman itu. Pitu tahun mas sekolah taman SMP. Ya ko 10 itu barasa pak menghadapi tahun 7 tahun kedua. 10 pak. Ya na 10 pa na musuri mas sampaja na ewan itu. Ya joko na 10 pitu latu 10 musuro. Ya nama kanja mo ko tu pitu latu 10 barasa ko 10 pa namona ewa ko mulemo pa may si jaguru. Kama kiro. O kito ron na nana igarata. Ya ko nadapi ni 10 pa jan mo garata apa nangga ni tu ali na macoa. Padahal si pa na nana mo pa. O ko nito sosolya modele na rambu na pura si law kiri, pura si baladua. Ciametia sa kanana tapi anana ko nito masirito nito. Oko ni ro makada iya ro agama na makada pitu tahun 10 barasa apa menghadapi 14 ya ko 10 pa berarti tama sema ya ko tambahin gere pitu 20 sidi isuri mak baini oko ni tu perguruan tinggi suri mak baini apa na 20 sidi ne nak baini la tu 20 rua oko pita 25 na pamelo mak baini pemang sapa ni gere kalolo nang kade nak baini ko 20 rua tan na cia ni mak baini tuli rampe tu 5 tamusu. Itu na melo, nasa batak de matoni pagiloran na koro. Oko pitu matu, 32 latu 42, melo si pemang. Namoto ya tuang kabaine na melo to pemang. Panadapi si pitu oko itu, yan na to na mega makunray arwane sa lingko di umur itu. Nasa ba, makadite pubar kadua gare, de, taloy pitu. Tapahang Jadi, iya ro na reke to panita itu. Maka dia nak ko tu talup 20 siya kasana 20 sidi ditambahi pitu 20 rua mutambahi pitu 35 mutambahi pitu 40 iya kok ku 35 lako 40 talu na de musogi mu mate iya ko meki mita tau madeceng ita yawana 40 talu iya nangka tau madece yawana 40 talu madeceng itu menre tapi iya ko dena sogi ko tu 40 talu ya ko pasom pak surat ni rewa la bolana lete ni mandre ya tu nagagapunan na itu makiro de na pura na reke to pandita yero
Iya kamu tambah gare telu taung pares saya alemo. Iya kono ipisimu berarti nampi ko tulasa. Tapi iya kodena no pisimu koro makanjakmu pide nampi kolasa na tambah pitu taun na tuli makanjak pisimu wat ditatamba mo papitu. Magala. Tapi ya kok itu talu nampi kolasa pitu taun nang kana kolasa kemudian monro ko jolo napa joka make to pandrita tajangi pitu tau pemang. Nasiarai na tulak kala mau. Seko ni romali wala day watu mamagi-magi na pabarakai ko Allah Ta'ala. Jadi ya miro wapasanga iya kong katau maka kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tatanaiwi maka da siaga ni hadis semua pala. Ya kode penadapi 500 sebuah hadis na pala napa maka kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapodangi maka da dituji anan kau salai korang si hadis iko na rewa ka makiro jadi iya ruidi rewa bawa ni loko iman tasapi tacuri ni ro nasabak magai alena ma pala hadis alena ma pala korange mengetahui rumus agama kemudian dia menciptakan ilmu usul fikih makiro jadi aja nata malasau dua akadabani kemudian penutup patutu nananya aja tamega dalele iya nang katau makada bida mana je tu mujamah salamanan mak baca dongeng salah mak barasanji salah mak meraja salah mak maulu salah letek bola baru nang kacar makotu salah mak baca doa salama salah mak tahlila salah tapodangi maka dia ko salamanang ya gagai jamaewe bid'ah manang berarti tahu na cecep Allah Ta'ala pak isa neraka tapi jo coba gare pares saya guru tak kayak Abdul Rahman Ambo Dalle guru tak Saada guru tak Mali guru tak kayak Haji Fathudin Sukara guru tak kayak Abdul Muin Yusuf guru tak Mali guru tak Kalipak Baja mak barasanji badah ya tahu mam maulu manang mam merajak menatoh ya bikin na cecep Allah Ta'ala ro jama-jamange pak ai maja amat yangan majamat yangan tapi magi ya tahu nan cajiwali manang guru tak Saada mancajiwali kamu pasasin na tumo pila tu ya sewe nak kada walengi cici guru to kulo na kabae apa wite matawapa makan maja na guru ta matawapa nale na palapasan nade na chulo makka apa dia pagata lipong nalengi cici na pasangi lima na guru ta Saada nalengi cici na pampeng cici peroso maka dale na to nga kapang sisan na pura naleng bajan na si rewa sila matawapa narunto si napake ro cicinge sisan na rewa lo kampung na podangi keluarga na maka da logi maka guru ta Saada na sade ulang kami mapangaji ko ni sini ni cuma nasa laba itu ciciku tapaya nila na tahu nasa laba itu ciciku mabalo puasa ngalena nasa taro ni pe to syukuran ni oli me kata nenula kasila suran na pada batapana nasurumuli ni Kiro guru te surumuli na parikantong iliman na gare. Parikantong iliman na. Sisan na siulo tuli na titini mitay nasa meka mitay yale na to nga ga. Sisan na siulo layu kang ni cici makadali cici mo dia mo ihlas malengnya. Takkajan na. Napamakaday dito nga ga pa kiyay nasa nga mo pauwi ko daw man. Wali. Guru ta kaya Abdul Rahman Ambo Dalle wali. Iya nama maulu rumah meraja macam ni latu manado macam nama mauli. Iya bikin bida mana ngero na pikir tono siya po Allah Ta'ala dia mungkin mancaji wali. Tapi tasoba di gare tabali. Sapato si gare ulama na yero tuli mapasalah. Angka ga mancaji wali. Di mani sapai. Akhirul kalam Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.